Vanoi gamtina Kuki chate hozo sin abon chawin ni thapha thado zuni sim somni lego Thursday ni khuin zong ni tha thuso ngai ki du hiti thuso ngai taw hiti Republican Party of India RPI athaule Manipur State Unit Vice President Sapamcha Kanglipal Kitipan Gwaltabi Kuki khosung chung changa RTI Right to Information File and Bolso Mobuna ne ho akunin adon buna namutan chuchi Gwaltabi Kuki khosung cho Manipur Government Noya Tribal Affairs and Hills Department Hon recognizable lovo head do hitaitin ama pan Phongdoh Government record ho achuchi Gwaltabi Kuki khosung recognize akibol na recording matsaum poi lekhai matsaum poi tin sapam kanglipal kitipan Manipur Press Club muna aholim na chunan Phongdoh chuchi Gwaltabi Kuki village cho thingthang khu khade hi ti a government in head pina wompon chule government in village authority recognizable now zong umpon hill house tax le rural development program ho chule socio-economic survey ki bol na zong umpoitin RTI don bud na kamu 18 sapam kanglipal kitipan Phongdoh chuchi right to information RTI reply cho Deputy Secretary Tribal Affairs and Hills Dr. B.M. Singin anadon budin Gwaltabi Kuki village sungchang thu ho a lekhapoi mo ho document sole government le Gwaltabi khosung ki ka a correspondent ki bolna lekha ki thot tu na ki het tu na imat saum poitin Deputy Secretary Tribal Affairs and Hills in Phongdoh 18 sapam kanglipal kitipa chun seibe suki le Gwaltabi Kuki village recognize bolna dinga recommend ki bolna lekha imat sa jong poitin Tribal Affairs and Hills in RTI chu anadon bud hidanin sapam kanglipal kitipa Phongdoh hitsi Gwaltabi Kuki village si ukru rodaw mahin tangkul hon chuchi Gwaltabi Kuki khosunga khotha khat simdo dinga gudu hi Government of India Ministry of Home Affairs in athumbe chan dingin meilhei CSO hoto ki hona talks nei dinga gu kitaw vi Ministry of Home Affairs MH to meilhei CSO hon aung hlungning zunisim som thumni khuting le avela talks nei kiding agudu hitai Ministry of Home Affairs MH to Meitei CSO All Manipur United Clubs Organization amuko hole Federation of Civil Societies FOCS hon achi sa April ni simngani khochun amasa pending in kihona talks on an uvin abanin aniwei chan ding chun achi sa meni sim som ni lesagi ni khochun kihona talks avelin an nei kiruvin chuchi ni khu mama chun Ministry of Home Affairs in Meitei CSO dang khat kokomi ho zong ki holim piuvi Ministry of Home Affairs MH hoto Meitei CSO ho talks thumbe channa kyona nei na dingo thumbe channa third phase so zunisim somni le sagi jingni khoa nei ding to gon an semo hin ahin la anabuchu no vin zunisim som thumni khudinga achun to we hitai Ministry of Home Affairs MH to kyona nei dinga kalsung ding ho cho Meitei CSO amuko holoi hiwin chuchi amuko palai ho cho aung thung ding zunisim somni le koni khuting le Delhi kopi hlungding hitaw vi Manipur Chief Minister Louis N. Biren Singin zani zunisim som nilenga Wednesday ni khochon Manipur Governor lekhana pin Manipur Legislative Assembly Hill Arrest Committee Order 1972 noya Government of India Gazette notification soda to Manipur State Assembly hon chuchi notification soda publish abolucho thucheng akikhi na umin so to hi hentin Manipur Chief Minister and he and Biren Singin Governor hingang en zong na bole Gazette of India second schedule clause 9 chon hausa hi lo le kusung vaipo headman appointment hi lo le khan khoa apai na cha pi ding tia the appointment or succession of chief or headman kisudna a or ai pawa sayinga hi lo le kiti tu cheng chu avela Gazette notification an sodo kido publish abona wachon an sunkil khawin ahin la Gazette of India chun OF of din akisunin thucheng khat neu cha hi wang chun thugol sentence in akodo cho ki khel deljeng hitai tian and Biren Singin Governor and head sain chuchi thucheng khat ke su khel ji chun khotha na ki sim ho a hausatha pingdo jeng theding in omdo tan chondan khandan dungzuya abu apa khanga ki pat hausa ong ki pisonova apai na cha ti a ong ki pi tu nau cho chuchi thucheng ji chun sop kup thein omdo tan khotha kisim do theding in omdo tai tin and Biren Singin Governor and head sain
chu chi chung chang thua governor in pan hin la na dingin nge na zong na bolin chu chi thu cheng ki su khil na chunga hulchim na ni hian lang iti phalaya na ki su khil ham iti phalaya chu chi thu cheng chu na ki khel do a chule koi vai pu na nu ya khel do anum ham hulchil hian lang chule chu chi thu cheng a ki khel do nunga pat khotha chule haus satha izat anum do be ham ti zong hul do hian tin Enbrin singin governor hingang en zong na bole Meitei CSO Wal Meitei Council WMC hon tuponan bolvin Manipur State sunga ngale tul chung changa Kuki mele hole mele mele hon mopuna akila dingu ngai tin Wal Meitei Council hon Phongdoh vi mele hon mipi ho lam kai lo wa hile mipi ho chukon ba lam kai ding hitam tin Wal Meitei Council lam kai khat chun Phongdoh e Imphal Airport chu zalenam zo sidinga hondo hiding adei sa nau thu ho WMC hon Phongdoh vin kisati zat na be hila airport muna mi zo si lam thla thei chi na ding win zong Wal Meitei Council hon Phongdoh vin sule zadang namdang ho airport muna bitke cha chi na ding wa meile hon mo puna thing set anei vin moral responsibility le social responsibility chu meile hon ala ngai tin zong WMC hon Phongdoh vi Chudabang chun National Highway ho zo si zong zalinam zo sin kichati zat na imacham lo hila bitke cha a ho thei chi na ding vin WMC hon ngen zong na bolu vi chule ko komi hon Ahmedabad muna walengin tu se na tu na anamulim ta sa cabin crew teni lungdam sa chu Imphal Airport muna pu thung hi na dinga ko komi in anop naw an Phongdoh chu WMC in ka ki pa pi le jing vetin WMC in Phongdoh taw vi Gale tol ji Kuki hole mele hon he so gen thina tamta thu che hi daw win suti ji chun tu pet hi kyo to na phat hi tai tin WMC hon Phongdoh vi MLA ho hi mi pi hon na len do a hi ji chun MLA ho zo si hong ki pan ma saw win tin WMC Wal Meitei Council hon Phongdoh vi Manipur State songa gale tol kum ni wal achinungin India Prime Minister Narendra Modi in thakit July la songa Manipur State sung vilaung nei ding danin ang kisaye ahila Prime Minister Narendra Modi in Manipur State sung ahung building ti akisay cho official ta aki Phongdoh anay matsawang umpoy India Prime Minister Narendra Modi in Manipur gam sung cho lulaw na hi January ni simli sang nile asom le kuni ko cho hitan Prime Minister Narendra Modi in Manipur State sung vilaung nei ting chule Imphal kopi bo hilawin sung pilam ka kopi sung zong vilaung nei ding hidanin Guthima to gun asim ho chu thuso mi hon hetli udanin Meitei media khat chun hin so do vi India Prime Minister Manipur State sunga hong nedinga ki gun tupna chi thlapan hidanin zong ki seyen songpi lam ka khopi sunga Prime Minister Narendra Modi to na helicopter achu na ding mun helipad zong asim lai ta uhidanin zong ki seye Prime Minister Narendra Modi Manipur State sunga khulchina hong ting le Imphal kopi a secretariat kha hon do ding chule Project chum phabeb zong hon do ding hidanin zong ki seye Prime Minister Narendra Modi in July ni sim thum sang ni le som ni le li ni khochuan Manipur gale tol chung chang thu ha parliament na an phopo in gale tolin phatlam amano tai tin chuchi a holim na chun an Phongdoh in chule amana sebe na opposition party hon gale tol chung chang thu a politics sakoi do wa sam nom na dinga pan la zo na ding vin ama pan ngen zong na bol sa hi BJP party hon Manipur State sunga politics thu ta zung kho ding go vin president's rule hi itile hin la do wa popular government itile hin sim do diu ham se thi wang hi pon Manipur State sunga assembly election hi kumkit lang sang ni le som ni le sagi kumbul lang le umding hi ji hin BJP party hon ki gun tup na pan thaw vin chitokil hon chun Enbrin singin ahoblim na ho a election ding chungchang thu ho jong na seging pantan sang ni le som ni le sagi assembly election ting le BJP party ho sit som li a kai do diu hitin ama pan an Phongdoh in athu sei chu Manipur Pradesh Congress Committee a president K Megachandran an Don Buren BJP party ho MLA sit som li ka kai do diu hitia Enbrin sing na sei chu nuizadum ta hitin K Megachandran Phongdoh in BJP party hon Manipur State sunga vai po zo lo ji wa Manipur State sunga president's role ki koi lo hitin zong Manipur Pradesh Congress Committee a President K Megachandran an Phongdoh e thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin mangpha